Mapakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang dadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Sumungat ti kurang-kurang nga tao. Rabakag man. Uy! Papanam, sika nalaing nga tao. Ay nawaw, nalaing. Agyaman na, taimbaga man nalaingak. Si kangay, adda mo paglaingam. Ay nawaw. Tadamagan nakit din, wadda ka no paglaingak. Ah, ibagam man nga raw no niya ti paglaingam. Apay adamagam. Damagak nga raw, ta ibagbagada kahit nga adda ka no kurkurang mau. Apay ko mga dakurkurang kaw, kat kumplito mo ti kinataaw. Pag kunam, akumpleto ti kinataom, Ay nawaw, ibagaman no niya ti kurang kanyak manaw. kurang ta utak mau. Pag kunam mga kurang ti utak kaw, di mo nakita ti utak kaw. Sika ti kurang, kita man taramay ti sakam nay, upat, sika ti kurang. Sa mga mo ti sasawam, durbab. Masurunak ka ni Manong Arman. Apay, anya ka diti kasurun mo kan kuana. Baga anak hindi na kurang-kurang akanaw. Kumpleto mo ti kinataok. Ay nawaw, tapay ka no kurang-kurang ka ngay. Kat, anya ngay matimbagam kan kuana. Baga ka nga iso ti kurang-kurang tawang mo may saramay ti saka na. Imbag ta di na kasi nipat, edi imbagam nga iso ti kurang. Samay, ngum kasla masurum si ka. Iso mga minti mo na nang ibaga kurang akanaw. Ay nawaw, di na kinita nga umunat ibagbagina sakbay amang sutil. Buldigay, sana nakatagari di imbagak nga iso ti kurang. Masabat ko man ti sinto-sinto a tao. Rabakak man. Hindi imbagak akurang. Nakita na kainin ti kurang aramay ti sakak. Imbaganan asyak ti kurang. Si ka mahit mana akong papanam. Ay nawaw. Siga, papanamait. Laklakayan ka. Adamo ilat tapalsi ta nakakwintas ka. Siyak tinagdamag no papanam. Damagam mahit no papanak kadi mo pa sinumbatan ti saludsud ka. Lalakayan ko nang lalakay ka mangam siyak. Ay, lukwan na ka di, sika asinto-sinto. Kasano alulukuan ka ako nam kang nagdamag ka lang, mate. Inulit mo pa dinamag kanyak ti damdamagakan ka. Sayang ti oras ko kan ka. Awan serbit ibagbagam. Di ta ka manlangan. Nagsabat ta pa'y maminsan. Saan la tila damdamagam. Palsitak to pa'y tamuging mau. Napanam ka di manan. Anya day tayong kabil mo di tabag mo. Makan amaluto na na. Iluto yung mga kidita si daan tayaw. Anya nga ron day ta anak. Agduduma nga raw. Diyan mo tinagnaganda. Nay? Nata, kitain niya kung tadapay pa panak. Inton sumang puitak, naluto siguraw. Mabalin tayong timangan. Nakpay na nang. Anya nga day to yung kabil na itibag na. Di na kanumat ang mo tinagnaganda. Na duma-duma met abilait. Ay, napan nagpalsiit. Adumat, tinaala na.
Unya dagita nanang. Ay, naduma-duma abilit. Pinalsiitan ni Lito. Ilutok ka daw ta si daan tayaw. Naganos kat ni Lito ang mapanagpalsiit iti bilit. Ay ni, dadakkel matabilit. Ay, amuyo ka din tinaganda kita bilit, nanang? Ay, wan balasang ko. Aday di isang sangpet ni apong yo akastoy. Ita, di met Lito tiyag isang sangpet. No kanayon akastoy amang isang pet iti bilit. Ay, katsan yo parikot ti luto yo asidaan. Ay, huwag nga ron balasang ka. Kaano la dya panangisang pet na iti abuyaw. Ay, huwag nga ron nanang. Adumat ti mangi magbaga asinto-sinto ka no. Ay, aga po siguro takas laube nga agsasao. Iso nga ibagada nga adda ka no kurkurang na. Ado ti atiwan na. Tamang isang pet iti kumpormya mabalin na si daan. Gaputasaan a makikadkadwa kadakwada a mapan ag bulakbol. Iso nga ibagada asinto-sinto dya kabsat mo. Masurunak matukas dya nga ibagbagada. Nasingpet-met ni Lito. Ay kabaybay amlat ta idan anak. Napanan ka din ni Sinto-Sinto. Asino asinto-sinto? Nay, saan mo pa ikayang nga mo no? Sino ti Sinto-Sinto? Ay nawaw. No tikabsat ko ti bagbagam asinto-sinto, nagkamali ka manong. Nanakam tikabsat ko ta saan abulakbol akasken ka. Ken pa kay ranudan tikabsat ko. Nay. Kasla masurong ka, adeng. Saan na saya ti bagbagam asinto-sinto tikabsat ko? Nasingpat ni Lito. Awan ti madingar aramidan na. Dita ka man laangan. Na, pimanawan. Nasuron sa day. Puno mo't asinto-sinto ti kabsat na. Nay. Ni mo't sinto-sinto ti makitak iti asidag. Asit gak man tarabakak manayin. Apay ngay masidag ka manaw? Kasano ngay nasitgan ka ako nam? Nairan-ran na lang may. Nairan na ka di dyan nakita ka nagnaka ngay masidag? Ay nawaw. Sipsiputan na kaday. Saan mo manaw? Basta nadlaw ko ngay di nakita na, imay ka dito'y ayang kaw. Apay, adaman ibaga makalukwanan. Na, apay anak ko nam akalukwan manay. Isang mga minteramid mo, timang lukaw. Nagalas ti panagkit-kitang kanya kan, tay baga mamang lukloko ah. Kanayon mo mga mingay baga kurang-kurang ak. Saan kit din, kurang-kurang ka? Ay nawaw, naibaga makurang-kurang ak ay. Una yan, asino nga ta kadata ti adda kurang na? Asino kadata ti lukulukaw? Na, apay, linuko kan aya. Ay ka namin ano mga imbaga masinto-sinto ak. Sana pa nang luko day jay, tapod numait. Sika ti lukulukaw, sanak mo't asinto-sintaw. Kumplito ak mo tataaw. Niya sikat ay gayem ni Sinto-Sinto. Awan ti agnagan iti sinto-sinto agayem ko manong. Apay ka di? Awangki din. Ningay lito. Sinto-Sinto day jay. Nasingpat-mat ni Lito manong. Nasingput ka dyan. Di na mamor aramidan na. Kurang ti panunot na. Sana kasta ni Lito manong. Nasayat agayem, managtulong pay. Aha. Anya ko matiin tulong na kan ka. Ado manong. No inak agsakdo iti danom, tulungan nak no nadagsan ti awit ko. Amang ano ararman na ka. Iso atol tulungan na ka ko na ma. Saan mo't manong? Agayem kami laang mat. Wala. Kasta ti damaw. Ang aminton agbaybayag. Arman na kanton. Nabayag kami nga agayem manong. Awan ti madi nga aramid na. Amin dalakit din. Ibagada na singpet na jalito. Ang jak pa'y nabalas itimbaga na asyak ka no ti adda kurang na. Taupat la ti ramay ti sakak.
Anya nga tati aramidag. Apay nakadumog ka magmag naman aw? Nungay makadumpar ka? Ay, nawaw. Sika magayam. Ada mo palsiit mo. Papanam ka di manayin. Ada nakita nga buyo dya bantay. Inakpalsitan. Ha! Imbag no matamaam. Di mo sama mo tiyak palsiit, lukaw. Padason tama no, mumulang. Ay kag takder ka dita medyo adayo atag. Pili ka no ti kayo mo palsitak. No day ta agong mo, no day ta mata mo, no ti kararwam. Ay niya! Nagluko kan. Siya ka ti pagpraktisa mo. Aha! Siganto pa ti pinalsiitak. Awam mo palsiit mo. Jakmat kayat nga ito ti palsiit ko kon ka ha. Di ta ka malangan. Nakjaban tayo. Ay na. Pimanawan ti lukaw. Ay surutag itinalimay. Takitag man ti aramidan na ijibantay. Adam medyo na nagngabot dito sa dektidalan. Ha! Kinurukor siguro ti danom daytoy. Ay, ikakman dito rabaw na iti datar ababasit aruteng. Gaburak ti rabaw na iti dagatap no inton mabaddekan ni sinto-sintaw. Mayabot. Makabalasak mudlangan ka ni sinto-sintaw. Di nalaki din madlaw nagdardara sa magna. Mayabot taon. Dito'y katinakita ka nagnaan na itay. Sigurado dito'y mula ti pagnanang agsublay. Ay, aglingadak iti medyo adayaw. Takita at ti mapasamak iti dayja sinto-sintaw. Napanan ka di manan ni Lito. Awan ba't dito'y balay? Amang ano napan manan ijabantay nanang. Nakita nga igam na ti palsiit na. Ay, nalabit nga road. Ibaga na gamin nga da kanu nakita na nga abuyaw. Sigurado nga rod manan ti isang pet na ananang. Ay, saan ka pa nga agsigsigurado, anak? Pasaray mapan ijabantay. Adamat isang pet na nanang. Ay, kabarang anak ko. Timbag ta nagagata mapan aganop dya adem. Banag nga isumati ka na yun da pang rabakan ken kuana. Ay nawaw, apal dalakit di nanang. Di da ngamin maaramid ti kabailan na amapan aganop. Ado man ang tinapalsita ka bilitain. Agahawid akaw. Ado man ang tiyawid ko bilit. Ay, aday tan ni sinto-sintaw. Aglingadak iti asilig ti palabog. Kita ito niya ti aramidan na. Ang mga ibon. Kan tapay. Di na mo nga da palabog iti asidag. Sige, umasidag ka. Anya da jay. Adan samut ulag iti malikudak. Ay, tumaraya ko na. Nayan. Siyak mo tinayabot iti palabagan na ikaw. Ay, nawaw. Apay asana na dya sinto-sinto tinayabot. Ay! Asino ka nating nagditaw nagtidaga? Asino ka? Ay nawaw! Apay yan! Apay anapan ka dita about? Ha? Apay, di mo nakita ti about? Kurang ka diti pa nagkita manahong. Ay, tulungan na kidi dito yung makarwar. Iguyod mo ti imak. Ang mga nung may guyod na, kat matinagak mo dita about. Di na ka di tulungan. Inak pa'y mga alay ti atidog, kung natigralano. Taipagod ko iti puon, tidak kila kayo. Ipauyoy ko dita ayan mau, tayo so ti pagkapata mo umulay. Ay, alaman nga raod. Wala nga raw, tayo nakmangala. Imbaga, tayo tugot ko ti bunang kaw. No saan nga eh? Di pa di tamaon. Malala. Ay, salbag kidi. Kunak no iso ti mayabot. Ay, syakit din tinayabot. Ay, madinsakat tinaramid ko ah. Iso asyak mutla tinapalabugan. Gapo iti aramid ko. Oh, aday tan tilano ta pagkapata mo mulay.
Impagod ko iti punti dakil akayaw. Umulikan manong. Agyaman aklitaw. Ala, basit langan, umulikan. Ay. Ay. Agyaman akalitaw. Apa yan napan kay ti about? Naunag pay. Anya tinala medyo unag ti about. Mahilig kan sa iti about. Adang kami nakita nga ulag. Nakigtutak. Hindi nagtaraya ko nayabutak mutan. Nakabutbutang mga mintulag. Kanapay nga da ka dito bantay. Awan mo't palsiit mo. Tay, bagak kung mga umay ka magpalsiit iti bilet. Nakita ka nga minasimbang at iso simurutak. Kaya't ko ang makita no kasano ka nga agpalsiit. Kaya't mo ti makasurong agpalsiit. Ay, uun ah. Nalaing ka kading agpalsiit. Kutwa naman Kaya't mo makita dagiti na palsiitak. Eto day. Kita man ay. Adapay abuyaw. Ay, imbag man ta natamaam. No sana matamaan ti ulo ti abuyaw, makatayab. Ang no ulo ti tirwam, sigurado. Awan ligtas na. Ay, ikas tagayam. Ay, suruan na mga rod. Takanayon tan nga agkuyag nga umay aganaw. Kaya't mau? Kaya't ko no di nakluklukwan. Ay, saan ang litaw? Namiris ko ang maditimang luko itipada at tao. No anya ti kaya't mong aramidam kan katipadam at tao. Kasya imutla ko mati aramidam, sana ya. Ako na. Nulukwa mo no, paggaramidam iti maditimay sa tao. Amangan no si katimay sagmak. Ha, kasla siya ka. Kaya't ko apalabugan. Hanggang hindi nakitak ti ulag. Siyak mutan tinatinag iti about. Ay, nawaw! At datay pagsasao, nga di mo aramidan iti padam a tao, no di mo kayat nga aramidan damatken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.